Okay, so our next group, are you guys ready? Come on stage. Haramai. Okay, come on stage. Homai te paki e whama. Okay, this is ko Peyton Western au ko Waihaki Karaiti ana. Tēnei tokorua, kia ora. Okay, homai te paki anei ko te kura ngā tuakana o Tauhara. Tauhara nui e tū mai rā. Ko te pito mata o tēnei rōpu he whakātu, he kōrero, he aha te take kia Māori ai tātou. Ko Tūwharetoa te iwi. Ko te heu te tangata. Our tamariki have practiced extremely hard and are very proud to perform their waiata, haka and poi with all of their whānau. If you're whānau of Tauhara, yell as loud as you can. Ready, go. Oh, there's a lot of whānau here. Oh, this is another big kura. Okie dokie. The items that they will be performing today, first is the karakia himene, which is whakataka te hau. The whakaeke Tauhara te pā tū wata. Waiata āringa, our anthem, Ngāti, Tūwharetoa, and poi Tūwharetoa maranga mai. Haka tūwhare, whakangahau tōku reo. Anei e hoa mā piki paki mō ngā tuakana o Tauhara.
Kia ora whānau, te kura Tuakana o Tauhara. They were awesome. Hara mai, boy. Give it up for this fella. What's your name? Waihaki. Waihaki, o he tino ingoa tērā, ingoa rongonui. What do you like most about kapahaka? Me being the leader. Me being the leader, that's good. Well, here I got a brand new hoodie for you, Tūwharetoa hoodie from Tūwharetoa Māori Trust Board. Just because you were good, you were awesome. Even though he fell over, he got up, brushed it off and carried on and led the ropu. That's what I like. Tino pai rawa there, that's amazing. Okay.